say ye ho ne teye na emum ye ma ho hia yen tie nkomo yiye owura bi ene to odwan ana oto nwan oba ne bema e de ma ne wo fa ase se o to kwan akwa aba wo fa ase no hwe nwan no se de be ya wo be dore wo be wo no adore ne nkaja wetimi aton bi e de ahwe ne ho na esa koye business ama no wo fa no da ne ho okọ ya na wo fa ase yi ekum nwan mienu no ewe ye okum wo mo wi ye na wo fa no ba ya obi sase ne ba ne sen asem abrante ne ka che ne wo fa ne se wo fa yi mikun wo mo wi se ne be ya menya hoden na media hwe me ho media dwendwen me daache because uma me nwan no wa ma me sika nka ho wa ma me sika me fanto aduane sika me fanto aduane eni na me fanto bi mamwa no we ya asem sebe o na tie Omampeni John Dramani Mahama Ederson da yese obeboa magana temamufo ye ho ahenha ye ntino ode Nkoko Nkitinkiti ade a ofre ne Nkoko Nkitinkiti eba oto Nkoko ma e de magana fo na ya yen wo mo ebi tu kosua na ebi ewo na ye pai na yen bebre na edoso na se wonya poultry farm o fie enti bro nya dura ana edu occasion bi a ubetimi aton Nkoko ni bi nkosua no so ubetimi hye bi ne waton waso wudi bi na woton bi Womucha sika abani cha 240 million Ghana cedis and edi shemu ewi echie no Ministry of Agric ese woma spend 344.9 million ena e was project ni mu na tie Nkoko yi ebe to ama wapai na womo aye Nkoko ma enyinyini abeye bebre ama yetimi aton bi anya sika wie Bible we kai me eye parable e wo Bible the parable of the talents enipa miensa ema talent no obi di ne de ko hye boase obi sisi ode koye adwuma enya mo eye mo ho miensa obi si onya ho mo ho mienu obi si osuro ni master nti ode ko hye boase yen de ebinum se wo mo de wo mbawi Nkoko no nti wo mo wi Nkoko no enti akwedi se oba aban no eka policy se eye Nkoko Nkitinkiti se de be empower enipa mo won ho ahenhan wo no ebinum ntiase a wonya ye ne se eye enum wanum enkwan mu hwam ene won de wote ase kasa wote ase ne se obenya lunch na wadie nti obekum Nkoko no e de aye empusu ana wode abonkwan na wadi na wo ho ato won na wo he Minister of Agric ne nsem o kan ye yewura erikopoku ne nsem o kwatena parliament e kan ye na chese asefem uhunu se minister no utie na sem no na chese ade a akoso no eya se wo obi se minister Nkoko a wode ma yen se yen na yen ton fan hwe ye ho no ene ya awie no wo ma sanso a video asanso dia sending minister hey what impudence enti wanya bibia ma wase a enti ye bo no kro no aban na ma Nkoko se kokon yen na fa hwe wo ho wo de wo se wa wi mpo a wo de nka ye kom na fa hwe wo ho wa wi asa atwamfoni e de a kire minister yentie yewra erikopoku di kind no Omampeni John Dramani Mahama ne dai so no ye betie na afa ye tie erikopoku so nsema o kan ye enti yentie afanu nyina ensem a omo e kan ye. We actually have a project called Nkoko Nkitinkiti. The Nkoko Nkitinkiti project will cover 55,000 households producing eggs and fresh poultry for the market, and it will help reduce our $300 million we spend on importing chicken annually. A few moments later, some also decided to kill and eat all. In fact, they were even sending me videos that, Honorable, we are eating everything. But this is not meant for that immediate consumption. We just wanted people to rear them, sell, and reinvest so that it becomes. Honorable Minister, that's the trendy story, that they are eating the birds. Etiabusu assembly ni o. His Excellency say benefited 55,000 households. Na yentimi enton Nkoko ni bi nkosua no so yenton bi na mpo wo tompo wo de dibi se yo yenhwem ade no on bepa ne nsakwa. But you get the impudence unya kokoduro unsuro mfere na watwa video se Nkoko na mehwie no enti be bia ye dro nie Omampani ni hu se oso da ye se ye benya sika aguye mbotom ya sesere be koye ebinom so se omo pe protein omo pe wo mu nipadua we dia no se de be hyehyɛ enti asɛm ni na wo bisa wo ho se edin kan
why money selecting almost say omunya sa project no Nkoko Nkitinkiti no aban ne ye due diligence ehwehwe mu ehu nkofo a esefata say e wo se ye de nkoko no ma wo mu ana because nkoko no answer de ma no na wo nkoko buo na ya ma training. Were they giving training? Ye training wo mu nkoko ye ne ho ana training ban ene de ma wo mu ntetia ban ne de ma wo mu ana say ye kan say constituency bia mfa nipa mranti na constituency bia twebook chairman twebook organizer twebook na watro tentente akosu asumasi ya wasumasi yes mo meje na aye ase aye afahye keke eye saa ne course ana enti sika twetwe de 344.9 million say ahye sika na he empo ye de nkoko no ma mo ye mo feed kan ho ana enuane nkoko no bedi no ye de kan wo mo ho ana say ye bisa ye ho say extension officers ejuma de be na mo bedi after say ye de nkoko na ma wo no e de ejuma na mo be because where your money sika na ye de shem so e wo say ye hwese de be sustainable sa ne man nyina koso ana say nkoko no mpo yare a wo mo ye poultry farm o mo ka kire wo wo say yes say nkoko yare pa no say tisi wo mu a nkoko mu a ahwe ya wo be nu hu say wo nya nkoko. Were they given this opportunity? Say nkoko no yade a momfa ha munya o mu sei. Anase no an say etam nkoko no ne yede ma o because we have to fulfill a promise. And we say ye ma bosha ye share no eba mu nti nkoko no monyi nko sa na koya ya na. Enti ye launch project ni wie ye mampani launch ya ye budget so ye no enu achi no eden biem den na si ye den what next? Politics as usual now. NPP raring for food and export. Raring for food and export. Yama umwa na wanye omo na no so sa just say what happened to them? And also so kwesi saying it is policy aban bia de ba yen think it through enkwa akire ye misa questions e wo ho. And so there was a missing link between the policy makers and the beneficiaries. Household na womo enipa ebeje Nkoko Nkitinkiti no. There was a missing link because sa ne mama kan nyina ankoso ehe na ode Nkoko ni kogu. Ye baba be hwe na ye de ama wawie no se Nkoko no yade a enuro na de bema omo enuane a wo de bema omo ni sika wo de beto nuane nie ana feed no eduru bosumi bia akọ ha se kwajipi. Ya anya ni nyina ene ye jai ne sa de ama omo. Enti ubisa ho se ebesi nne enka Nkoko Nkitinkiti no senka wo mote ase a enka wo du sen yema Nkoko no sen yema 100 mpa enti nkenne Nkoko no ntoye ensan so empire yema 100 meka ho anti ke wase kire mu nkoyie man meka asem bi kire wo se politician oh se or the policy bi ba or the ba am wo hunu se waye bibi e de ama wo waye bibi ama wo na wan hwe ne yie enti wo se yenso ye ni da ho enka wo se nka wo de ma ye no ye hwe ne yie because say usu a obeka tell say wa ma Nkoko Nkitinkiti se nka fa bo ho bra nanso wan hwe ne yie. That is the politician for you. Wa ka tell say raring for food and export or the more man say ye omo na tobi na fa bi enso so wan nye enti no wontimi mo o man so bo biem politician no sa no tia. And into when the politician comes out with a policy say or the beboa eya adwene hu mienu mu ani na ho yie pa. Sounds na policy makers no send ye beya that mu ni hu for eme Erikopoku we na de be president adi Erikopoku minister we Nkoko impo wantimi ahwe ma na anya successful what's at the parliament esa kasa asem we say wo mfare kra sika twetwe dia we wo say enti ade what thinking went into it Unfair crowd was assassin with parliament. One my way and almost a new video and in that because at the beginning of the policy, Mukache said, Mube monitor no be bia obe misappropriate sadia no mube china so obia wan fanye dwuma ye wan hwe so ye mube china so ene ekwa hwete sam because oman ni sika enti ewia ya boss ya boka say ya say sika say na no ano no na chire din. This is what is going on in our country. And until I was a menu Timamufu, Yama ni daho. When the government comes out with set policies, or the policies be say ba, yes, can omodi ye. And it's a Uri Nkokoma, I say, Uri Unkosia, Udi Unkosia, now we Nkokoma. Until ne,
say ma Nkoko 100 and wa wi ni nyina ubisa ho say enti ekosi sen ena ye den ma wo ochina ubetima kwa ban ho biem odi bibia fore wan anwomo odi afa wa no tinka wo hwe so yi a ka bia nkenne wo Nkoko be 200 policy makers enso so ma woni na ho because we susu blame timamufo no bebre a enye ye because to the ordinary person akoko a wo de ma no se onkoyen no oni hu aka de ekom so de no enti wi a no obewe obewe no wanya energy no dey adwin the future ho se na brantie no ne ofama no dwan na owi nwan no ka che no ofo se me wi nwan no se de be menya hoden na me de adwin da ache ho asem sebe ya kwa anim no yen hwe ye man ni yie ne hu sanya se de bia ye tu sikagu ne ye tu sikagu ne ye tu sikagu wote ho na ye woda o kire esiwusi wa wo sika ne ye ne sa enti sa ya woda sa sa de na koso a na wo se me ye nka esiwusi o ye nyina esi ye sika ne ye let's think through policies. Asida Enko Enfama Jimmy Agla, the only godfather in radio, also a godfather of radio moi. Bodin Pejansani here. Asida Kese Enko Enfama, I acknowledge him for this production. Medasipi Coffee